Ingabo z'u Rwanda RDF bwa mbere zigiye kugira umugaba mukuru wungirije w'ingabo nyuma y'itegeko rishya rigenga igisirikare cy'igihugu. Kuri uyu wa kane itariki 2 Gicurasi, iri tegeko ryatowe n'amajwi menshi y'abadepite ryatangiza igice kinini cy'ivugurura rya gisirikare, harimo n'umwanya mushya w'umugaba mukuru wungirije Deputy CDS wa mbere mu mateka y'igihugu. Iri tegeko riteganya ishyiraho rya serivisi z'ubuvuzi za RDF, ishami rishya rizayoborwa n'umugaba mukuru. Ibi bisobanuye ko ubu ingabo z'u Rwanda zizaba zigizwe n'abagaba bakuru 4 bayobora ibice 4 by'ingenzi, ari byo ingabo zirwanira ku butaka, ingabo zirwanira mu kirere, ingabo zidasanzwe ndetse na serivisi ishinzwe ubuzima. Mu ntangiriro z'iki cyumweru, Perezida Paul Kagame, umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda RDF, yagize Major General Dr. Ephraim Rurangwa umugaba mukuru wa serivisi z'ubuvuzi. Yashyizeho kandi Colonel Dr. John Nkurikiri nk'umuyobozi wungirije wa serivisi z'ubuvuzi. Muri Werurwe, igihe umushinga w'itegeko watangizwaga bwa mbere mu nteko ishinga amategeko, Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda yasobanuye ko umugaba wungirije w'ingabo muri RDF azaba ashinzwe kumenya ko ingabo ziyobowe uko bikwiye. Ati ntabwo twubaka igisirikare cy'uyu munsi gusa, turubaka igisirikare cy'igihe kirekire. Niyo mpamvu twagize igitekerezo cy'uko umugaba mukuru CDS agomba kugira umwungirije kugira ngo igihe atabonetse ubuyobozi budahagarara. Minisitiri yavuze ko impinduka ziteganijwe zigamije kurushaho gushimangira ubuyobozi bwa RDF bijyanye n'inshingano zayo zikomeye zo kurengera ubusugire bw'igihugu no mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu mahanga. Yavuze ko ivugurura rizafasha ingabo z'igihugu kurushaho kugenda neza no gukora neza mu gihe hakomeje kugaragara impinduka mu mutekano mu karere ndetse no hanze yako. Ndagushimiye. Iyi ni 7K TV.